ha re rapele o modimo ntate modimo mora o modimo moya o halalelang o ntate wa rona ka lebaka la morena wa rona Jesu Kriste o modimo ya lokileng modimo ya nang le tokelo yohle ya ho khumamelwa ke ka ho dirafime le dikerobime di amfatse ka mangwele ha di a di o lebile ka lebaka la boholo ba hao ka hara maphelo a rona re fumana monyetla ona hoseng hona ka lebaka la ho bane o re tsusitse diphateng mo re neng re robetse teng nakong eo mmele le phefumoloho di ileng tsa ba tlasa taolo ya hao mme wa re fa nako modimo ya ho phomotsa mmele ya rona wena ya re apesang le ho re fepa wa boetse wa beha marulelo ka hodima dihlooho tsa rona re a leboha ntate hore ebe o re file nako ena ya ho tlisa diteboho tsa rona ho wena tshebeletsong ya kajeno hore o ingwele mme ha ona tsela le mokgwa tseo re ka lebisang diteboho ho wena ntle le ho pakatsa boholo ba hao ka hara bophelo ba rona re khutsa jwale modimo ya lokileng ho mamela lentswe la hao lentswe le re tsebang hore le tla tswa ka dipounama le leleme la motho tseo re lokelang ho di kopela ho wena tlhweko le tokafatso ya lentswe la hao re le tle le fihle ho rona le hlwekile re a tseba ebile re a dumela modimo ya tumileng ka ho loka hore re ba etsa dibe ke ka ho hlokahalang hore re fumana monyetla o tshwanang le ona re ikopele tshwarelo ya dibe ho wena re o sitetse o tsamayeng ha beke ena ka dipuo le metsamao ya rona empa re a dumela jwalo ka lentswe la hao le tjho hore wa tshepeha ebile o lokile ha re tla ho wena ho ipolela dibe tsa rona eba wa re leballa tsona mme wa re hlatsa hore re qale beke botjha le qepheng le letjha re dumelle modimo ho utlwa lentswe la hao le lo amohela ha le se modimo la khutla le sa phetha mosebetsi o le balletseng lona ka hara bophelo ba ngwana motho bua morena mohlanka wa hao mametse lebitso la ntate la morala moya o halellang mme re kopa ka lona ka boikokobetso jwalo le ka mehla e sa enkae amen lentsweng la modimo le sa etseng diphoso modimo o beile molaetsa ona testamenteng ya kgale ho Ezekiel kgaolo ya 37 mme re bala ho tloha ka temana ya pele re emisa temaneng ya 12 Ezekiel chapter 37 from verse 1 until verse 12 letsoho la Jehova la eba teng ho nna mme Jehova a ntlosa ka moya ampeha hara thota mme ne tletse masapo ampotisa ona ka nqa tsohle mme ka bona ho ba amangata haholo hodima thota hape ka bona ho ba a omeletse haholo yaba o re ho nna mora motho na masapo ao a ka tsoha na kare morena Jehova ho tseba wena a re ho nna profetela masapo ao o re ho ona ho masapo ao meletse mamela lentswe la Jehova morena Jehova o re masapo ao bonang ke tla kenya moya wa ka ho lona le tle le tsohe ke le apese
ka mesifa le ho medisa nama ho lona le ho le apesa ka letlalo le ho kenya moya ho lona le tle le tsohe mme le tla tseba hoba ke nna Jehova. Ya ba ke profeta ka moo ke laetsweng ka teng, ka re ke ntse ke profeta ha hlaha modumo, mme ka bona masapo a sisinyeha, masapo mme a atamelana lesapo ho lesapo la lona. Ka re ke ntse ke tadimile ka bona ho hlaha mesifa ho ona le yona nama ya mela, mme letlalo la kwahela hohle ho mpa ho se moya ho ona. Ya ba o re ho nna profetela moya o profete mora motho. E re ho moya, Morena Jehova o re moya tswa meng e mene o budulele ditopo tsena hore di phele. Ya ba ke profeta ka moo a ntaetseng ka teng, mme moya wa kena ho tsona tsa phela tsa ba tsa ema ka maoto, e le sera se seholo haholoholo. Ya ba o re ho nna mora motho masapo ao ke ntlo yohle ya Israel. Bona ba re masapo a rona a omeletse, tshepo ya rona e timetse, re fedisitswe. Ha o le jwalo o profete o re ho bona, Morena Jehova o re bonang ke se ke tla phetla mabitla a lona, ke le nyolle mabitleng a lona, lona setjhaba sa ka, ke le busetse naheng ya Israele. Lena ke lentswe la Modimo, a le ke le dule le ho aha ho ba le utlwileng. Ha e so ka e ba nako ya kgefutso. It's not yet half time. Ke badile ka setshwantsho se seng sa Satane a le fantisi, mme ka pele ho yena e ne le disebediswa tsohle tseo a tlwaetseng ho di sebedisa ho bao a batlang ho ikgapela bona. Se seng le se seng sa disebediswa tsena ka pele ho yena se ne se manehilwe theko ya sona. Hara tsona e ne le lehloyo, mona ho lahlehisa, thetso le leshano, boikaketsi le tse ding. Tsohle ho bonahala di le theko e boima haholo, empa hara tsona thokwana mane ho ne ho ena le se bonahalang se sotlehile haholo, e le letshwao la ka moo se sebeditseng ka thata ka teng. Theko ya sona le ha se le malabulabu le ho sotleha jwalo, e ne feta theko ya tsena tse ding. Mme lebitso la sesebediswa sena e ne le ho nyahamiswa kapa discouragement. Ha baneng ba tlo reka ba botsa Satane ka sesebediswa sena se beheletsweng ka thoko, ebile theko ya sona e sa tshwane le theko ya tse ding.
Satane o ile a re sena ke sesebediswa se bohlokwa haholo ebile batho ba bangata ha ba lebella hore se ka ba matsong a hae le ho sebediswa ke yena ke seo e leng lekunutu kapa it's a secret weapon yeo a e sebedisang kgahlanong le bao a lwanang le bona ha disebediswa tsena tse ding di hlotswe ke mosebetsi e ba o tshepela ho sona ho phethela mosebetsi o hlotseng tsena tse ding bophelong ha ona ntho e thabisang Satane jwalo ka motho ya nyahameng, motho ya inehetseng, motho ya felletsweng ke tshepo o etsa Satane a tlale matla. Ebe o sekile wa eba maemong a jwalo a o reng ke lekile sohle moruti ke hlotswe ke felletswe ke tshepo mme ha ke sa tseba ke tshwanela ho etsang ka maemo a bophelo ao ke leng ka hare ona ha ke re ke thiba mona ho hlaha se seng ka mona ha ke re ke lokisa sena ho robeha se seng ka mona ke tshebeletso ya kajeno lena maemong a jwalo ke re fela ho wena ha o so fele hobane ha iso ka e banako ya khefutso. It's not yet half time. Tshepo e felang bophelong e fuwa moelelo ke boteng ba Modimo ka hara bophelo ba hao. Maemo a senang tshepo receive the meaning in the hopeless situation. And the meaning is given by God and His presence in our lives. Hona le maemo a hona o ka bonang o sena tshepo hang mo ho setseng fela hore le lelapa le kopane le letsetsane mehala le etsetsane di WhatsApp mme lentswe la lona e be lona fela le o dingaka dinkanketo ya o switcha metjhini off kara ICU mo wa lelapa robetseng teng ana ke maemo a Ezekiel mo le setjhaba sena sa Modimo ba iphumanang ba le tlasona 1-2 letsoho la Jehova verse 1 and 2 ere letsoho la Jehova la ibateng honna me Jehova antlosa ka moya ampeha harathuta menetletse ka masapo ampotisa ona ka nqa tsohle mme ka bona hoba a mangata haholo hodima thuta hape ka bona hoba a omeletse haholo. Setshwantsho seo re se rallwang mona ke sa setjhaba sa Israele se kgoleho se naheng e ka botjhabela mo ho bonahalang ba lahletswe ke tshepo ba nyahameng teng ba shwele moyeng ka morao feketswa ka lerumo la sera lepatlelo la ntwa ho sa bonahale ho ena le monyetlanyana le o monyane fela hore ba ka boela ba tsoha hape. Ana ke maemo a bophelo ka dinako tse ding bo re lahlehelang le ho di lahlela ho rona mo re nyahamang hore re ka tswela pele hape ka bophelo bona bo re leng ka hara bona empa seo re se lebalang ke hore ha iso ka e ba nako ya khefutso. It's not yet half time ka morahoba PSL e bulele dipapadi tsa papadi ya bolo ya maoto hore di qale hape. Ke ne ke mametse ka thaselo e kgolo ha ntate le mora ba buisana nakong eo re fihlang lapeng mora buhile le ho shebella papadi pakeng tsa dihlopha tse pedi
mme se seng sa dihlopha sena bobedi mora le ntate e ne le batshetsi ba sona, mme o bonahala eka sehlopha sena se phutla ka mokotla o metsi hobane e ne le mokgatlelong ona wa pele in the first half ya papadi ena, mme ba se ba le morao ka ntlha tse pedi ho ile nngwe ha botsa mora hore ebe papadi e ntse ya jwang. Mora ka sefahleho se tletseng e ka o nyahame o re ho ntatae, ntate re a jewa, is 2-1 ka teko ya ho leka ho phahamisa mora le ho mo kgothatsa le ha nyahame yena ka boyena. Ntate o re ho mora wa hae ka pososelo ho bonahala e ka mora o se o nyahame, o lahletse thale, ho na le se ileng sa mmakatsa karabong ya mora ha shebela ho ntatae ka pososelo, mme a re ho yena nkeke ka nyahama hona jwale ntate, hobane ha e so ka e ba nako ya kgefutso, ke santsane ke na le tshepo ya hore re tla fitla in the second half. Ha re kgutla teng dintho di tla fetoha, ho so e kae papadi ile ya kgefutsong. Sehlopha se neng se le morao mokgatlelong wa pele itse ba kgutla kgefutsong, ba kgutla dintho di fetohile, moya e le o motjha tsa kenya dintho tse pedi, mme papadi ena ha e ya pheletsong ke ha e le 3-2, mme se tlotse papadi eo ho neng ho bonahala eka tshepo ha e sa le teng ya hore ba ka e hlola mokgatlelong wa pele. Ha e soka e ba nako ya kgefutso le ka hara bophelo ba hao, se ke wa nyahama hona jwale, se ke wa lahlehelwa ke tshepo ha ho bonahala eka dintho ha di ka moo ne o nahana ka teng. It's not yet half time. Jobo kgaolong ya bosupa temaneng ya botshelela ho isa ya bosupa ha iphumana a le maemong a tshwanang le yana ao baneng ba le hona, o re tshiu tsaka di pumile ka pele ho fetisa lesika la moloi a lohang ka lona di fela ho se tshepo e ntshaletseng. Jehova a ko hopole hobane bophelo ba ka ke pudulo fela, mahlwaka ha sa tla hlola a bona lesego, ha ona boemo bo motho a lahlehelwang ke tshepo ha le ho bona ho feta ha Jesu a le siyo in the center ya bophelo ba hae. Position number 6 ke a Jesu ka hara maphelo a rona, ke mokokotlo wa papadi. John Paul Sartre a be a re motho a keke a itshepa boyena a le mong ntle le modimo ka hare ho yena, hobane ho na le nako eo bophelo bo tla o siya o eme o le mong, o sena e mong ntle le wena fela. Boikarabello bohle, pheletso ya leeto, the destiny of your life di le matsohong a hao, empa ha o na le modimo in your team e ba o ikutlwa o sa lahleha, o iphumana o ena le tshepo. Ha o le jwalo e ba modimo ke ona fela karabo, ke modimo fela ona fela o tshwereng dikarabo ha re lahletswe ke tshepo. God alone holds the answer when we are hopeless. Ezekiel o re temaneng ya boraro kgaolong eo re e badileng ya ba o re ho nna mora motho na masapo a hao a ka tsoha na ka re morena Jehova ho tseba wena
ka botho e nngwe fela poleleng e ka tswa molomong wa moprofeta ha iphumana le maemong a tshwanang le yana yona ke ena fela ya hore morena Jehova o tseba wena ka pele ho yena ho robetse masapo a thotseng a omeletseng a ho senang tshepo ka hare ho ona hore a ka boela a tsoha hape empa karabo tsohle o nka di le matsohong a modimo fela mme ke yona fela o neng o tseba karabo maemong ana ho modimo ha ona maemo a sa tshepising empa ke batho fela ba lahlehelwang ke tshepo ha diphephetso tsa bophelo di ba etela seo ba se lebalang ke hore ba matsohong a modimo mme o keke wa fela pele ona modimo ore o fedile. It's not yet over until I say it's over. Haeba boemong bo le wena o emeng le monna wa mateneng ka pela masapo a omeletseng tshepo e fedile o ikutlwa eka o hlobotse hopola hore re santsane re le mokgatlelong wa pele wa papadi ha isoka e ba nako ya kgefutso ha re kgutla kgefutsong dintho di tlabe di fetohile hang ha o lahlehelwa ke tshepo ka hara bophelo maemong a o iphumanang o le ka hare ona o tshwana le ha o otlanya le mati sefahlehong sa modimo la tshepo mme o bula le mati le leng satane a kene ka hara bophelo ba hao a etse ke a rata ka bophelo ba hao bophelo bo leng ka hare ho bona hopola kgefutso e yatla o tla fumana second half ya hao mokgatlelo wa bobedi ntho di tla fetoha ba neng ba nahana ba hlotse ba tla hlolwa ba neng ba nahana ba ka hodimo ba tla tla ka tlase. It's not yet over until God say it's over. Pesalemeng ya mashome a mane metso e mmedi temaneng ya leshome le motso o mong moya wa ka o hlorelang o nyarohetseng ka hare ho nna o itshepele modimo ke sa tla o roka ke mmoloki wa ka le modimo wa ka ke modimo wona fela o senolang tseo re sa di senolelang bokgoni ba rona ho hloleha ha rona di keke tsa lobokanya. They won't disrupt strategic plans tsa modimo ka bophelo empa ke wena wena fela o tshwereng hore o ka director ho senya bophelo ba hao fa modimo sebaka to take charge ya bophelo ba hao a ka bula a ka kwala mo sera senanang setaolong ha tshepo ya hao e le ho modimo e ba o keke wa lahlehelwa ke tshepo le ha maemo a ka ba jwang kapa jwang e ba ke bala buka e nngwe ya Bailey Smith e re haeba o se o kile wa lahlehelwa ke tshepo kapa ha jwale o lahletswe ke tshepo tlohella ho shadima mathateng a hao tlohella ho shadima masapo a omeletseng a ka pela hao shadima modimo e le ngwana mohlodi wa tshepo ya rona. Lentswe la modimo le re fa direction. God's word gives a new direction in life. Temaneng ya bone ho isa ya borobedi ke mokgatlelo wa boraro ke ratang re kene ho a re ho nna profetela masapo o re ho ona ho masapo a omeletseng mamela lentswe la Jehova. Batho ba ka bona eka wa hlanya bophelo ha o tsamaya o bua le masapo a omeletseng hobane ka mahlo a botho a bonahala ho se tshepo ya hore le o sisinyeha ka sisinyeha empa seo re se lebala ke hore ke hona re le mokgatlelong wa pele ha iso ka e ba nako ya kgefutso
Sena ke setshwantsho seo ka mahlo a botho re bonang Ezekiele ya emeng pela masapana a omeletseng a le hoona. Tsela tsa Modimo ha se tsela tsa rona, di ikgethile, they are unique, they are special. Di tsejwa ke Modimo fela. Moprofeta o nyolohela boemong bo bong, ha bua le masapo, ha sale in the first half, empa in the second half o bua lona ka molomo wa Modimo, e seng wa lefatshe. O bua ka tsela ya lehodimo, e seng ya lefatshe. Ya fihla nako moi wa tshebeletso eo mokgatlelong wa pele ha dintho di bonala di sa re sebeletse, tshepo e fela ho ba lefifi, re sa bone mo re yang teng, mo re tswang teng ka hara maemo ao re leng ona. Re lokela hopola hore maemo a mokgatlelo wa pele o nako ya kgefutso ke maemo a lefatshe. Ha re ya mokgatlelong wa bobedi ka mora nako ya kgefutso, dintho di a fetoha, di a jeka ka hara bophelo bona ba rona. Ha di sa etswa se lefatshe, empa jwale di etswa se lehodimo. Jwalo ka moprofeta Ezekiele o bua lebitsong la Modimo, o tlisa lentswe la Modimo bathong ba ona, o fana ka tsela e ba lahletseng, o fana ka tshepo e ba lahletseng, ho bolella ya nyahameng hore le ha e le 2-1 skoro jwale ho bonala eka tsela ya hao ha iyo. Hopola hore ha e soka e ba nako ya kgefutso, re sana le monyetla mokgatlelong wa bobedi wa tla. Le haeba re ne re le taolong ka botho mokgatlelong wa pele, re ne re etsa dintho ka nama, re behelletse Modimo ka thoko. Mokgatlelong wa bobedi ha re fe Modimo sebaka, o etse mosebetsi ka hara bophelo ba ka le ba hao bo dubakaneng. Ba Eberu kgaolo ya bone temana 12, hobane lentswe la Modimo ke lentswe le phelang, le matla, le fetisa ka bohale disabole tsohle tse loeditsweng ka nqa tse pedi, mme le a hlaba le ho kena le dikgaohanong tsa pelo le moya, mme manonyelotsong le mokong, mme le ahlola maikutlo le mehopolo ya pelo. Maemo ohle a diteko tseo Jesu a fetileng ka hara tsona, ha kopana le mobe kapa Satane, o sebedisa lentswe le leng fela, lentswe la Modimo ho tswa maemong a jwalo. Ke ka ho re utlwang ka mehla a bua le Satane a re ho Modimo, botho moya wa Modimo o re fa bophelo bo botjha. God's Spirit gives new life. Temaneng ya borobong le ya 10 ha ke a qetellong ya tshebeletso ya ba hore ho nna profetela moya, o profete mora motho re ho moya. Jehova ore moya tswa menyemene, o budulele ditopo tsena hore di phele. Yaba ke profeta ka mo anta etseng ka teng, mme moya wa kena ho tsona tsa phela, tsa ba tsaima ka maoto, e le sera se seholoholo haholoholo. Le ha lentswe la Modimo le ka kena ho rona, la fetoha kganya, la fetoha lesedi, tse re bonesetsang hore le sebetse, le hloka oxygen e kenang ka hare ho phedisa mmele, e leng the last part ya structure sena sa mmele. Re hloka moya o halalelang hore re pholoswe, re fuwe tshepo e lahlehileng ka hara bophelo. Le ha lentswe la Modimo e le lesedi, empa ke moya o tla fa pono ena ya rona direction eo le lokelang ho ya ho yona, mo pono e leng teng, tshepo e teng. Ha moya o le taolong, o nka sebaka kapa position ya sebe se neng se duba bophelo ba ngwana motho. Ha o na le moya o halalelang ka hare wena, o ka emela ntwa efe le efeng tse tlang di o lebile. Ke ka ho moefangedi epistolong ya pele ya Johane kgaolo ya 4 temana ya 4 a reng bana
ha ile lona le tswa ho Modimo mme le ba hlotse hobaneng ya leng ho lona o fetisa ka boholo ya leng lefatsheng. Ka etsahala you are still in the first half ya bophelo, dintho di bonahala di se hantle, o se o bile o nkile qeto ya ho tlohela, o lahletse thaole ha o sa di kene, o lekile o bua le masapo a ka pela hao ha se senyehe, ho bonahala eka Satane o nkile taolo, o so tswa o bo re a tseba, o itse ba lahla masapo, o bone na mathata ke afe, ha o loke ya bophelo ba hao bo tubakaneng ka hara lenyalo la hao, ha masapo ana a omeletseng, a senang nama, a senang mesifa, a ho seng tshepo ya hore a tla ema. Dumela ha ke re ha o so ka o fihla karolong ya bobedi ya papadi mo Jesu a emeng teng, the middle fielder ya bophelo ba hao a emeng o jara mokokotlo wa papadi yeo leng ka hare ho yona. Dumela Jesu ha o kgutla o tla karolong ya bobedi, dintho di tla fetoha hobane sebapadi sena sa 12 Jesu ya phelang o kena le wena ka hara lebala la hao la bophelo. Se ke wa inehela ha iso ka eba nako ya kgefutso, nakong eo re kgutlang ka hara dressing room ya lehodimo, re qeta ho fumana ditaelo ho tswa ho the coach ya bophelo ba rona. Ha re kena ka hara lebala, kena le Jesu ya tla tsamaya le wena a tjhentjhe papadi ena, o fumane seka ha se mokgahlelo wa pele, dintho di fetohe, di etsahale ka tsela e seng ya lefatshe, empa di etsahale ka tsela ya lehodimo. Haeba hana jwale o lahletswe ke tshepo, dumela ha ke re it's still first half, second half ya tla mme re tla bina se fela. Modimo wa bontata rona e ne e le mehleng ya boholoholo, tshepo ya dilemo tse tlang, lefika le tileng ka tlase ho paballo ya hao le poloko ya hao, re tla dula ha monate tshireletsong ya hao. It's still first half, second half is coming. Don't give up. Ka Kriste Morena yeo ebile Morena maobane, ka jeno e santsane le Morena, hosane e santsane e tla ba Morena, jwale le ka mehla e sa eng kae. Amen. Abodiba ba monono le bohlale le batsebo ya Modimo, dikahlolo tsa ona ha di hlalohangwe hakakang, hobane ke mang ya tsebileng kgopolo ya Morena, kapa ke mang ya bileng moeletsi wa hae, kapa ke mang ya mo fileng pele ho tle ho busetswe ho yena, hobane dintho tsohle di tswa ho yena, di eme ka yena, di etsetswa yena, ho yena e be kganya ka ho sa feleng. Amohau wa Morena Jesu Kriste, lerato la Modimo le kopano ya moya o halalelang di be le lona bohle ka Kriste Morena. Amen.